ngabe kube khona ukumkhaba nje uphonde ngisheba ngakho. Awu vele ngidlala lesikhathi into athi uyikhompyutha nomgube yini le. Sebishibala kule msuke lento mgube phela abantu bayaunderstand ukuthi yiwayo ndoda abantu banako umgube. Abantu abacula ngo92. Ngifela ontaba. Hawu hayi bacula kudala kakhulu labo bantu labo abantu ababili nababanye sebaze bakhushula sebasho. Uyazi wena Ntunsula nawe wena Nsumpa ivalihlo iyadina kabi lento yenu yokuthi mangabe neplana nihlanganisa lemihlangano yena engacacile yenkohlakalo yobumenemene lobe nabuletha la emculweni bese nifake igama lami ngalendlela enifaka ngakhona ikakhulukazi wena Nsumpa ivalihlo angikwazi ukuthi yini inkinga yakho. Kusale nje wengezwe nawe Nkosi yami endabeni engafuni wena asavelelwa uNkulunkulu wami yini ngempela wagwenya impembe yini kodwa umuntu wasemaculweni awusalindawo yini alana ngabantu angakhona nje igama lakho lakho yakusuphakathi khona usimbone se-wrong khona usimbone se-right ngempela kwakhala nyonini ngawo lo muntu wasemaculweni Nkosi yami. Yabona ikuhlulile i-trend wena ikuhlulile i-trend ingane ziyatrenda ziyashayana kumnandi isikhathi sazo i-ground kusemidlalweni kuyadlalwa hamba uyoshisa impepho wena omulisa ingane qoyisa izalukazi engaqhoyisile le emakhaya uphume nje kumaskandi mina zonke lezi ingane zami lezi eyisendimeni wena obaba bakho obhodloza ababekuphethe bahlele manje badla impesheni bahamba amaholiday wena ubhizi lana siyacela baba siyacela